Kora subscribe ku Murage TV ubona amakuru y'iwacu Dodo. Kora subscribe ku Murage TV ubona amakuru y'iwacu Umurage TV waje ukenewe. Umurage TV televiziyo yacu. Umurage TV waje ukenewe. Umurage televiziyo yacu. Mukiza Nzabinesha Gadi kabandi burugumestre wa commune rurale ya Minembwe. Kuri none umutekano kubifashe tugize iminsi turi mu ntambara yavuye kuri ba mayimayi b'abapfurero n'ababembe n'abanyindu ndetse n'abandi bo hanze nk'abarundi ba leta itabara n'abandi basenye imihana henshi. Kuri none abanyamurenge benshi bakaba bari mu Minembwe hano centre, iyo twakwita centre. Abandi benshi batangana n'abanyaminembwe bakaba bari mu Mikenge, ahari ikigo cya ingabo z'amahanga za MONUSCO. Rero kuri none hariho ntabwo umugambi wabo bateye urarangira. Dufite amakuru yuko bashobora gutera, usibye ko basa nkaho batakibishoboye cyane, ariko ayo makuru twari tuyafite. Gahunda yari ihari muri no minsi. Hanyuma abantu baraho turacyari hano mu Minembwe, ntabwo turashobora kugenda kure hirya ya Minembwe nuko bimeze. Donc burugumestre wa commune ya Minembwe, murakoze kutubwira gutyo. Kuri ubu imbaraga muri kubona zaba gutuma ibitero bigabanuka mu karere k'imisozi miremire, yaba ari imbaraga za FARDC cyangwa ni izihe mbaraga mwatubwira? Imbaraga zagaragaye nuko twavuze ikibazo, twavugije induru tutakira amahanga, bisa n'ibimenyekane kuko n'ubundi hari ikibazo twibazaga twese cyatuyobeye kumenya ukuntu mayimayi yosa nifite imbaraga kurusha FARDC. Abasirikare ba FARDC niyo boba 200-300 hano muri no misozi. Iyo haje ku bushake turabizi ko imihana yose itaba yarasenyutse, ariko cyagaragaye nuko batarwanye kuko bari bakwiye kurwana, ntibabihagazemo neza k'ingabo zicunga abaturage. Rero mu gihe ikibazo cyari kimaze kumenyekana kigera hirya kirenga imbibe kigera mu rwego rwa Nations Unies, niho hantu tutangiye kubona ko basa n'abacogoye, n'abakoreshaga babamanipiraga, wenda nabo twiyumvira ko bacogoye kuko umurego waragabanutse. Kuri ubu rero kwizera mw'abaturage nukuwe kuri nanone ko zino ngabo zikomeje kugaragara zigenda zitarakasa abaturage mu mayira ndetse no kubambura amatelefone yabo n'ibindi bintu nk'ibirato, amahuzu, ibiki. Ni ikihe cyizere mw'abaturage kuri zingabo za leta n'ubundi? Icyizere cya mbere nyine twavuze ko ikibazo twarakimenyekanishije hirya no hino, twavuganye n'amaradiyo yandi akomeye yo ku isi, za RFI, za BBC n'ayandi. Ikibazo kiramenyekana, twakiriye abagabo bakomeye ba Nations Unies dusobanura ikibazo. Kuri none hari icyo dushimira MONUSCO, barongereye ingabo. Twahoranaga aba Pakistan hano, ubu haje abandi abasirikare bo muri Uruguay, muri Amerika iriya yo hagati y'epfo. Twakiriye abandi basirikare bava mu gihugu cya Indonesia, nabo bari hano. Bashize ikambi mu Mibunda, isangire ya Mikenke, n'indi mu Kamombo, n'indi mu Bijombo. Ibyo bigaragaza ko mu mwanya tukiri kumwe n'amahanga, wenda ejo bizogenda bihinduka, bazogaragaza kudufasha. Ikindi FARDC nayo yarongereye. Gouverneur wa province ya Sud Kivu yaraha undi munsi wa gatanu nkanone, yiriwe hano asubirayo. Urumva nawe hari ibyo twamubwiye, hari ibyo yiboneye, nawe twaramutakiye tumwereka ku bibazo bimeze, nawe hari icyo yokora. Ibyo byose ubishize hamwe
tukabona ko bizohinduka abaturage bakamererwa neza. No kuvuga ko umutekano uzagaruka biciye muri zingabo z'amahanga kuko zishobora kuba zifite igisure kuri FARDC cyane ikibazo cyaramenyekanye n'abasirikare bavyitwayemo nabi twarabavuze barazwi kandi na leta yose ntiyovuga ngo irashigikiye ngo abantu bica abandi urumva wenda ivyo nivyokora umusirikare umwe babiri batatu ariko ibyo bito tuvuga ngo byitiriwe FARDC kuko ari ingabo z'igihugu. Nanone radiyo Umurage ikeneye kumenya ikibazo cy'impunzi zaba ziri Minembwe niba mwaba mufite umubare w'impunzi zaba ziri mu karere ka Minembwe ndetse mwatubwira n'ubuzima zaba zifite kuri none. Impunzi ziri mu Minembwe abo twagerageje kwegeranya twandika hamwe n'abandi ba humanitaire n'abantu abadeplace abo bita abadeplace tudashizemo abo bita ba famille d'accueil imiryango yakiriye impunzi itarimo n'impunzi 45,645 nimba ntihenze 45,645 n'abandi mirongo ingahe aho hejuru. Abo n'abadeplace aho uko babayeho biragoye kuko nta kambi y'impunzi dufite bagiye baba mu miryango ugasanga mu rugo rumwe ruri mu izindi ngo 3 4 5 uburyo bateka biragoye aho barara biragoye kuko abenshi baje nta ni matera nta n'uburengeti nta kepfo karuguru nta n'isafuriya ico kintu kiragoye. Ikindi kibazo bafite ni ibyo kurya muzi ko PAM yatanze ibyo kurya iremera kizogaburira impunzi ariko tukagira ikibazo gisanzwe abantu bose bazi ni ikibazo cy'ibarabara uvuye inzira y'imodoka imwe tugira ya Minembwe no kuva Uvira Baraka Fizi ukaza mu Minembwe iyo nzira y'imvura iguye iragoye kamyo ipakiye toni 10 na zibiri tiye kuvuga ngo izamuka imvura yaguye biragoye kuvuga ngo ishike mu Minembwe. Izo kurya bya PAM birahari Fizi biriyo Baraka biriyo Uvira biriyo byinshi Bukavu abo bose turavugana ariko se byogera hano gute ukoresha inzira y'ikirere biragoye bavuze ko bihenze donc nico kibazo n'ubu nico tukomeje kubwira bene data abana bacu bari za Amerika bari za Buraya n'ahandi kugira ngo badutabare barebe ko bugerageza baravuze ngo akimuhana kazi imvura ihise n'ababyeyi babo ni barumuna babo n'abana basebukwe ni banyirabukwe niki barebe uko bufasha kugira ngo abantu baticwa n'inzara. Hariho n'ikibazo cy'imiti naco ni ikindi kibazo kigoye kuko aba impunzi ziravurwa ku buntu hano ku Hopital General ariko se imiti ni yarangira bizogenda gute. Hari ikaratasi tugira twandike nkejo tuzoyohereza yo gusabisha nyine nanone ubuvugizi n'ubutabazi mu bijanye na santé no kwivuza. Tukiri ku kibazo cy'ibyo kurya tugaruke ku kibazo cy'ibyo kurya uvuze ko nta ikibazo gihari ari barabara ndetse no gukoresha indege byaba bihenze. Kuri ubu hari indi source mwaba mufite ibyo kurya ku buryo abo mutabaza babahaye amafaranga bashobora kubona ibyo kurya hano Minembwe ubu ni mu kwa 11 wabonye ibigori ubu nagashara ko biraheka nagashara hano mu bijya bita by'igikongo nta byo kurya twabona byo kugurira hano. Ibyo kurya ni Goma ni Buvira ni Bukavu gutyo niho hobayo za Baraka niho twabona ibyo kurya kuvuga ngo bigere hano. Rero hari inzira y'ikirere niyo yoshoboka sinzi wenda nk'ikamyo bene zimwe zikomakomeye zijya zifite za traction zikomeye wenda zogerageza zikazamuka ariko ibyo kurya nta bindi byo kurya tuba dufise hano n'uwozana amafaranga nzi twabona aho duhahira n'udushimbo dukeya dusigaye ariko ibigori ntibizoboneka. Icyo kibazo ntabwo mwamuri kukivuga muri leta ngo hari icyo leta yabafasha ku buryo bw'ibarabara? Twarakivuze twakivuganye n'aba babafasha baba humanitaire nkuko babita twarabivuze na leta irabizi n'ubundi leta yo yari yaraduhaye amafaranga menshi muzi 500 baravyiba biratubabaza cyane. Na guverineri avuye aha nawe hari ibindi yari yemeye ibyo kurya yozana sinzi wenda niba bizomutera gutekereza no kugira icyo yokora kugira ngo ibarabara arikore ariko
twarabivuze bose barabizi ko arico kibazo tugira ino mu Minembwe. Kuri iyo mfashanyo guverineri yaba yaravuze umunsi yaheruka hano yabitaraza ntiraza yari yatubwiye ngo mu minsi 2-3 ngo turatangira kubona indege zibizana zigemurire impunzi yabonye ku Ndondo iriya ku Muramvya za Bijombo, zigemurira impunzi zo mu Mikenke, zigemurire n'izi mpunzi za hano. Ariko izo ndege zari zitaraza, reka turebe wenda ejo cyangwa ririya yinga tutangira nimba hari cokoro. Nanone hagataho twifuje kumenya komine ya Minembwe no kubera kitaratangiza imirimo yayo ku mugaragaro, kandi tuzi neza ko izindi komine zatanzwe mu gihe kimwe zaba zaratangijwe, zaba zarahanguwe cyangwa se zaba zarabaye installé. Kubera ki komine ya Minembwe itaraba installé? Iyi komine yagize intambara nyinshi tuzi za kera, ariko intambara imwe nkuru barwanye bihishe batagaragaza, baje kubivuga nyuma. Ni ukuvuga ngo komine ya Minembwe y'abanyamurenge, abanyamurenge batemewe nk'abakongomani 100% nk'abandi. Cyane cyane icyo ni ikintu cyavuze cyane abadepite b'ababembe n'abandi babembe abakadire babo barabirwanije, babo twita aba extremiste. Barya aba extremiste bavuga ngo abanyamurenge ngo Minembwe n'igihugu cyabo, Fizi yabo, naho intambara zazi. None ubutegetsi nabwo babonye n'akavuyo kabaye basa nabitonze, ariko dukomeje kubibabwira kandi nabyo ntibikanganira. Urabona nk'ifizi igira groupement 18 zose ziyobowe n'ababembe, ikagera secteur 4 zose ziyobowe n'ababembe. Ariko aka gatoya nyine ka Minembwe bavuze menshi, sinjuye ababwira. Umuntu wese usoma ku marezo sosio mabaho barabibona. Iyo ni impamvu imwe. Iyindi nanone hamwe no kutabishaka baprofitaga muri uyu mwanya hari intambara, bivuga umutekano muke biki, bakavuga ati reka barebe imvura ihite bimere neza bazobone kuza kuinstaller. Ariko icyagaragaye nuko hari mu bushake buke bwo kubikora bitewe nabo ba extremiste, kuko leta yasaga nibatinye cyangwa se bumvaga iyo mvugo wenda buba bayishigikiye cyangwa batayishigikiye, imitima yabo nibizi. Ariko cyane cyane umuzi n'uwo nguwo kutemera umunyamurenge nk'umukongomani. Ariko se komine ya Minembwe yabarakiye izindi zica nkuko bisanzwe, yaba yarabaye créé kimwe n'izindi nkuko izindi muri uwo mwaka wa 2013 niba ndibeshe, kuko ariho bakreye amakomine. Yabarabaye créé ico gihe nayo kimwe n'izindi, ariko ubu nyine bakaba bari kwirwanya, nubwo bayirwanya ari ababembe, ariko yarabaye créé muri leta kimwe n'izindi. Imana irafashije umajije ico kibazo. Mfite decret hano yo kwa Premier Ministre, ni decret numero 13/029 yo ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatandatu 2013. ni yo ngiyo yo kwa Premier Ministre. Premier Ministre wayisinye akaba ari Matata Ponyo, wari ministre wa interieur ico gihe yari Richard Muyej Mangez. Donc urumva ndayisomeye iyo ngiyo, ni ikintu woja kureba wenyine. Donc byakiye, ntabwo ari abanyamurenge bayishizeho, ni leta yayishizeho, byakiye muri parlement biremerwa bica hose. Nanje ukubwira nabaye nome kuva Kinshasa kwa Premier Ministre, nza kuba notifié kwa gouverneur de province kuva mu kwezi kwa kabiri. Mfite inzandiko zose zikwiye zinyemerera kuyobora commune ya Minembwe. Ariko ibyo zose urabibonye nawe, ndabikweretse n'abandi twarabiberetse. Ntabwo ari ikintu cyo gutekereza, ni ikintu cya leta cyakozwe n'ubutegetsi gikurikije itegeko cy'ukuri. Kuri ubu murakora imirimo yanyu ya buri munsi nkuko bayibashinze, ndetse mugatanga n'amaraporo aho mukwiye kuyatanga. Ubundi turabahoka kubikora ku mpamvu yuko twashatse ngo ba installer officiellement, nibamara dukorega mise en place nyine nyayo. Kuko hari imirimo imwe tuvuge nka ma service nk'abantu bo muri finance, abantu bo muri budget bategerezwa kuva Bukavu. Muri ico gihe tubaye installer, nico gihe twokora neza. Twarategereje, twanze kuvuga ngo duse nabihaye, kuko natwe turabana nk'abandi, natwe turabakongomani nk'abandi. Ni kuki twiha kandi dufite umubyeyi, turavuga ngo reka tutegereze bazoze babikore
babikore nkuko bakoreye abandi, bainstale ville ya Baraka, bainstale ville ya Uvira, bainstale ville ya Kamituga mu gihe kimwe muri ico gihe cyo mu kwa kabiri kwa gatatu kuno mwaka. Kubera iki bataza mu Minembwe hari iki? Kandi Minembwe si ntituwemo n'abanyamurenge gusa, irimwe amoko yose, irimwe abapfurero, irimwe ababembe, irimwo n'abashi. Ayo moko yose arahari, wotembera hana ukababona, ariko bamara bakavuga ngo ni commune y'abanyamurenge. Donc ivyo ngo n'inzira n'amahimba ya politike yo gushaka kwanga ikintu. N'ubu turategereje kugira ngo tuzobone gukora mise en place. Turakora ariko ntiturakora nkuko twari dukwiye gukora nka commune, kuko twitegereje na guverineri yarahaje ubundi turabimubwira. N'ubu turategereje kugira ngo baze babikore izuba riva bose babireba. Burugumesitiri Minembwe turagushimiye, ariko tutararangiza ikiganiro niye message ushobora guha abari hirya no hino ku buryo bwo gutabariza impunzi, ndetse haba no muri leta n'imiryango ishinzwe gutabara, n'icyo wavuga kugira ngo utabarize ibihumbi by'impunzi butubwiye biri hano ndetse bidafite na source y'ibyo kurya hano Minembwe? Icyo twababwira abantu batwumva hirya no hino, bari za Amerika, bari za Buraya, bari hirya no hino muri Afrika no mu bindi bihugu, ni ibintu bibiri. Ikintu ca mbere ni bite kuri izi mpunzi ziri hano mu Minembwe zifite ibibazo nkuko nabisobanuye, bagerageza umuntu wese afashe. Ikibazo ca kabiri, hari abantu bahaye bohereza amafaranga ngo abantu bahunge bave mu Minembwe, baje kugorerwa i Burundi, bagorerwe za Kenya, za Uganda, za hehe. Abantu baragowe cyane, abasaza bagenda bangara ku misozi. Nibagerageze babafashirize hano ni muhira, hano ni iwabo, bareke kugenda kuba ngo ababyeyi baje gupfira ku misozi mu bindi bihugu. Kandi iki ni igihugu cyacu Imana yarakiduhaye, niryo naryo reka ndivuge, ni igihugu cyacu, ni iwacu. Kandi baciye umugani ngo ntawuza wanga konka nyina ngo arwaye uruheri. Aha ni iwacu, niyo hatari ibarabara ni iwacu, niyo hameze uku ni iwacu, niho twavukiye, naho niyo gakondo. Umuntu wese agomba kukwigisha se na nyina nabo bavukana baguma hari uburyo bwo kubafashiriza hano, kandi n'Imana irahari. Radio Umurage iragushimiye. Murakoze. Kora subscribe ku Umurage TV, ubona amakuru y'iwacu nono. Kora subscribe ku Umurage TV, ubona amakuru y'iwacu, yeah. Umurage TV waje ukenewe, Umurage TV televiziyo yacu. Umurage TV waje ukenewe, Umurage televiziyo yacu.